hat-trick season don Cristiano Ronaldo como best player of the Middle East. Di tom tangin singap yak ni kuborin kon. Halor kan ni jing award jong Cristiano Ronaldo. Haka jing leka jingu naga Al Nassr hapo Saudi Arabia. Ke karta ke pausai bagadai tang kenumbar naga mata UCR7. Haka mid jong sengi ublay ke jing pinkop buram ke bakan riu jong ke globe suksar award kelap pensai yak nong ba Dubai. Haka hotel ba internet jong ka Atlantis Royal. Haka ba yaw neu rang lekai bak paunam jong perthei. Ubadai na po Portugal katau CR7. Ubadai ru rang lekai batebet jong ka Portugal berkumjur ng klub Al Nassr. Lajit pajba yu kum rang lekai batebet tam jong ka Middle East nagam tau senam arajar arpusan. Bat kane ka jingjob bat ka jingjo jong uiti awon kadik hat-trick ka ba paunam ba nagam ta player football bakan sai jong ri Portugal. Uba menta ul job ia kane kursnam man la usnem nadu balo penrung ilade syaga Saudi Pro League na klub Al Nassr nadu usnem arjar arpulai hak karta ke basau pusnem. Ronaldo umdai tang ubai sim menta udang pringkladur biang ru ia kerdan jong football hak te ketahan. Cristiano Ronaldo lesejed best Middle East player of the year. Lane kum uta Urnong lekai batebet tam jong ketahan Middle East. Haka jingjob ya kusnam gop kanriu jong globe suksar award kalau pelong hadubai haka art pratering komod menin singi ublay hapo kenong ba Dubai kabala penskam ya kerdan jong u kum uwe ni kenong lekai bapawnong tam haka ni ketahan. Ya kene kusnam lasam haka jingdon lang di he officer nangta Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum nang tau nong tok kubor ponam jong football u Fabrizio Romano ulapan benai kane kubor haka perthei de waong u CR7 lojob ya kusnam kum unong lekai batbetam jong ke Middle East haka globes suksar arjar arpsan kajing sngeu ulapan pau de milian ngut kinong kersan kiblajet yu syak kerdan baklido kane kajing lalang kelolong haka jing lang gala kabelakon tang diginong kon lanai tang diginong syakot soba po Dubai haka balai sim mentari keluar jong perthei kinong penyai football bat kinong lekai baponam menta Ronaldo layo ia kene kusna magasin kabalai lenter kata hat-trick dawa peni jing tebet kabanai hadu karta ka basau pusnem gejeng u nagleng UCR7 habakran hapo madan hadin layo ia kene kusnam ulaong bagane ka jingelang kadang long gawai ne jingelang ke jingle kai bos ngu tenat ba bat penskam biang ya ka jing angnot ka baklan ke jungu bani le kai ha ka football ki gwe pat klur ka football ki belai mi kerteng ban sajit ya ka te award kilong kum Karim Benzema Riyad Mahrez bat Salem Al Dawsari kalapen pau ya kerdan jong kajing kun kajing job jong Ronaldo kapen pau kajing leka jong u madan bar kajing kata ka kham he jong u ha kathan walla Ronaldo ladap sau pusnam karta andre kathong bat kajing themu bukan san kajing u kalong ban pendam bai hadu 1000 teligi gol ha kajing leka football kajing u kata kalong naga club bat nagari hadu mentau lathep hadu khandai spa san phun riu tili gol kata naki klub kebilekai bat nagari Portugal kari kejungu titang ni nam tangani khubor nangap susu ui pat khubor kiman spni hagane ke channel kumta subscribe lem ya kan channel bai pla panyo sngo ona pun mi isu i ui pat khubor spon kam tam ki khubor ha ka football khublai sibon